Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel ya namuntlha of course hi ta hi lola hi former manager man foromani man a ri karhi a hi nyika an update about condition ya Papa Rilani. So hi ti 28 ta March he actually updated us local very very ku huma swo tala va ku hi le ka ti-ICU swilo swo ka swi nga khomani and stuff like that, but ku already lomu kha mi cheka ka channel already ne a hi update-ini ku hi leswi mina ni believe-aka swona. So as it turns out hi swona ku nga ntiyiso sweswo hi nga update swona. So hi loyi inani foromani a hi nyika more details because we endla a live 8 hours ago around 10-11 ka siku ra ti 28 ta March fika a endla a video a hi twini ku i te yini. Loko hi ri swa serious nyana sweswiwa leswi swa ka mampela leswiwani ya hi mima ku vulavula ngopfu ni posta swo ka swi nga twali ka Facebook mi hala na mundzuku hi 3 o'clock ta hi ri live na Papa Rilani. Okay. Swi ku yeve matani Papa Rilani die hard ne and ku ya hi update loko hi vulavula na Papa Rilani ka that accident hi yena a ri better hi ku vaviseka lavan'wani yes va limele but Papa Rilani wa swi kota ku khoma foni a vulavula and then o va na ti-minor injuries not like Papa Rilani va ku hey u lovi Papa Rilani no tshika ni ku vulavula ngopfu Papa Rilani u sharp ne mundzuku ta hi ri life hi 3 na nhlekani va ngopfu Papa Rilani. Yeah, as you've heard. So ku accident yale swi foroma nga ku hlamuseleni ya Papa Rilani hi yena ka nga vaviseka ngopfu ku hi laha. So swi vula ku most likely maybe a tshame ndzhaku swa humelela ku a ve ndzhaku ka tisidi leti va ku ti kha ti ri ndzhaku swa endleka very very at times. Leswi swi heta swi confirm misa luwa ni nga tlhela ni n'wi referisa wa call ku mina ni n'wi tshemba. So hi mpela hi sweswo Papa Rilani wa swi kota ku va a khoma ti-call tanihileswi na foroma ni nga ku confirmenda. So hi sweswo hi yona ntiyiso wa mhaka walowo wona mhaka leyiwa so hi leswo hopefully yi ta hola or ku ze yi kota no khoma na foni a swi loko a swilo swi famba hi ndlela ya kahle ma vona mhaka leyiwa. Hinkwenu mi nga posta hasa hi mi languseni ha mi vona ne swa tikomba ku vo tala va kona ne mi ti enemy vo swi mi nga swi posta swi ta vuya hi n'wina hinkwenu a hi problem ni ngwenya yi ta homa nga ri khale exibedhlele injari leyi nga na yona ko va vokonyana just swo wona u bandichiwa nyana u huma a yo vona tinjara ta to yi nga ze yi famba hi wheelchair kumbe tinhonga or something no yi sharp. Okay. Ngwenya yi sharp yi vulavula sharp a yi chuwangi so hi 3 o'clock mundzuku ta va ni ri na yona mundzuku hi 3 then yi ta vulavula hi yoxe mi yi vona hinkwenu. Se mi ma ku posta thaga ne Papa Rilani die hard mi swi twinteni Papa Rilani i die hard na life n'wa tikulo nga chapu ne ya a hi pepa xi nga ta boha moya xi hala na hala xi teni mi addressa straight ku vana va loyi hinkwenu mi ma ku vulavula ngopfu ya swi ku yeve Papa Rilani right ya no mi byela sweswiwa mi ma ku posta thaga ni vona mapheji man'wani va rhandza va xigaza na va what loko swi tsandzeni a ku tsandza nchumu kanda no mi tiyisa ni mi byela leswi ni swi tivaka. Yeah, of course, hi send our condolences very very to phorisa leri ri nga lova swi kahle swi hi swi vula we cannot ignore it. A ku ri munhu loyi a ri braya Papa Rilani a ni lo rivala ku a ni swi katsa ka the previous video a ku ri braya Papa Rilani kahle misa loyi a nga lova mukoko a ni vhele a na permission ya swona ni nge post video clip ya kona ni nga vuya ni yi kuma. So a ku ri vanhu lava va nga vanghana swinene na Papa Rilani so swi loko a vo ku fambeni va kwala a va ya kona a ku ri tibra a yi ngo khomiwa a ku ri tibra. So unfortunately incident yi humelerile ta sweswo hi nga hlamusela even previous loko ku hi the earliest source a ku vhikiwa pedestrian mufambi wa milenge loyi a crossa patu minkarhi yin'wana ti-pedestrian a ti languti no langutisa ti-case ta tika nyana minkarhi yin'wana ma vona mhaka leyiwa.
ta va ri life mndu ya swikuyeve papa Rhulani hayi yi sharp lavan'wana mo va khongelela ku va va right na vona ne and then rest in peace ka that guy swi nga n'wi tsandzaka accident ne so papa Rhulani yi sharp swikuyeve matala hi leswo mo ni kokanyana tlanga leya ya gap ya n'wina mi ngo papa Rhulani ku ya ngo tumbela swi so loko hlangane accident ne even though nga vavisekanga u fika exibedhlele u ya chekiwa swi normal sweswo swi normal so papa Rhulani yes u hlangane accident yes and then tinjari ta yena a ti nga fit no costa life ya yena according to leswi hi nga vaviseki swona hi phone fela accident fela u nge tivi loko swa ku endleka ku ri swi njhani u fika u ya check u fika ka x-ray u faka hala na hala va kota ku vona ku injara ya wena yi bad ku fika kwihi but so far papa Rhulani ka that accident hi yena munhu a ri one loyi a nga na ti-minor injuries mi ni twini musi like a nga ri that bad yo mi nga ze mi posta mi ku loveni a swi ri kule na yena sweswo swo a nga lova ka accident mavona yes ku ve na boti va nga yi siya laha yes a ku ri drive because accident yin'wana i na impact ku ya ku movha yi chayisiwe kwihi or yi wihi kwihi swi na impact leswiwa no tshameka kwihi ka movheni swi na impact ku fana na flight loko yi yiwa ne leswi va ngo is a force landing swi na impact ku ya ku u tshame ka side ri yawa van'wana va va survive swi normal sweswo a ku ntiyiso loko ve khe hi languta ku hi la that vehicle yi va siku ngopfu hala ka drive if you can check movha leyi fike yi bangisinya ngopfu hi sayiti ra hala ngopfu sayiti ra hala ka right ma vona mhaka leswi swi va ku lava a va tshamile sayiti ra hala ka right wo va nga affecteka ngopfu loko hi khe hi swi langutisa and then papa Rhulani most likely a yi tshame at the back left or front left somewhere around that side nyana hikuva a wu tumangi hi hala so yeah ku na point from under so papa Rhulani yi sharp papa Rhulani mndu ni ri na yona hi 3 na hlekani yi te nita laha xibedhlele and a yi le bara va ngo mi ngo papa Rhulani yi le bara xibedhlele a yi le bara ni nge mi byeli yipito ra xibedhlele xa kona mara a yi le bara ni na swi tiva yi le kwini so me te nita hi 3 a ve te nita hi 10 nampundzu kahle kahle so hi 10 nampundzu ni ta ni ri busy ta hi 3 se hi 3 ta ngeka live lava nga posta mi hari va ku he leswi va ku he this va ku he va ku leswi va ku he va ku this hi vuya hi n'wina around twice maswethu vutomi bya munhu a ku tlangiwe byona ni tlanga kwala hayi a swi twala for munhu a swo swi kahle mi nga disclose location ku heyi ngaza na yona heyi nkarhi wun'wana swi kahle a ku yi lava nga close na yona ku nga hi munhu un'wana na un'wana heyi loko munhu a va ri ka condition yo ka yi nga ri kahle a swi lava ku tshinela everyone a swi tiva ku yi dumini but heyi a ku hungutiwe nenge a ku hungutiwe nenge a ku yi vanhu lava nga close swi bohaku ku nga yi everyone swi ke swi regulatiwa swilo swo fana na sweswo for mani hi nga expecta vo fana na n'wina ku mi meka sure ku ma swi regulate like even ku byela papa Rhulani ku hi nga byeli vanhu ku hi le kwini ya swi va kahle that way okay mo ni tsema ne yi sharp like a ni rata madrasa tsema papa Rhulani wa hanya papa Rhulani u sharp ne ya swi ku yeve matala hi leswi a hi khongeliseni na van'wana na vona va va right even then mi chavelela boti lava va nga yi siya ka nghozi ya liyani moya wa vona wo etlela hi kurhula nghozi hi leswi loko ku ri amukeza mi subscribe ta kombela mi tlika subscribe for more updates vele She was
a ni nga tshembi ni ta fika xilungwini a ni nga tshembi ni ta fika le joni drive u hele 4 eka drive u hele 4 u ta ku kwenda ke tini ku ta kuma xo xa tisa eka tini ku ta kuma xo xa tisa drive